Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kiseng kiba kintup ya kahito HYC sur kabri uhonyo trap HNYM kasti bat kiway haka sautrik unai leber arajar arpulai kilami ha parking lot mot pran ban pelong de jingelang penrem da ka batang yi kiting shop jong ki arngut ki nong mi khmat na kaseng HSPDP ki balalet ban ajing kershan haka ban ya trailang bat ke NPP kata uba Methodios dekhar bat uba Shakliar Warjri Rengkan Bak Long Unai Lemang ngin kuat Ma Lalu tu gini ki arting Telitung shop Kilsawan Pat Sekwe Pat Kitik shop Hakiri di sisi shop Kipan sopom yang kena kesorkan kepeteman. Tetapi kintian nagal jongi ngai kubai iwai pilih kacung aja penreu. Nakaliang kinong elam jong kini kiseng bapher kila ther ting ya kitiki arngut kinong mi ikhmat kibala shet kala ya kejat penreu haka kerteng jong umait hoping stone tang ban job ya ke election. Kila pen sngau shaki ba hapo ka hanyo terik kidai ban kela bamut bat kelaru ke jingbut jing perkhan badadakim sngam kipat ba kajat benreu kin lait shong hakamat ka kherdop ying ulat ke jela ha ka hanyo terik kesngi penbam smai. Kiwasa ini nak kalian jogi dalam ni sapentet kalau keterik kalau kekenta ni salai hapo kalian jom kini ki arngot ki arngot ki nong kepala ki emre lepo bak kini ben perkat mardor banwan paino sayi ban mino lagi teka kiba kondang sama buka penkre ban ri ban sumari ki haduk anyu tadi buat kihat ban perkat gini jarum ki nong yaram ya kan prong jo yin kasem maka spa ka po kondang sama buka thit ya gini ki agut jumlah ban thit ya ka akor ka purong jong ka yin kasem ka jong ki ban cepat kondoi ya gini tinggal ka jong na Akhirai nakalian dong sembut menteri wak person terseng wak kebilan di banjui kena kecilan kepala pengguna bakal mudah sini ulah pepa bakal ke penuh ulah kuat penjual sejauh kaya ke kubur bakal ni kecilan pepa kapur jauh upah cakap nombor cepat dijauhi lai phô hajan ngot ai rengkat lembang hi ke badan hangi ngatra nyo pai ba ulah kino ya kajing mensau kajongi man hara khat lai tarik uno pra ar hajar khat khandai bangi percaya ai CAB ni percaya ai CAB ni percaya ai CAB ya kini lai phô hajar ngot tam kajing keli kalong yaki atau bidang kemaun yang kata kasih bandir yang kejat bendil bagi ngerteng jom bayi hopeng hatul kejat bendil
kipai ba nong song song ni skosi banyoi baka puar baka kenti kabang ila si syabang yo yau tau menteri ramba nakajat bendri jongi hakum kan ka puar kidon kita gicudas kiba syekala kiba pia pongrai ya kajing kwa baka jing anggut coba jat bendri kumbang ila keren benda dah kilong keren makmat kalai telik islam ngila syayam haki parlo kijongi na pori munggaro san telik islam kiblalet ngila ailadu kon rasangma bolong tau chief minister ndai chayo dia ya kakendau wasyap jongki lima kasi pelong kum kata kerja kaya khalai ya kapriu nyotret bersang banwandra ya kian kibelong kompong ya kompak kendai bersyap berkumta ter-ter hatungin dah anak cuk berkona sama ulang chief minister kini ki jongkor sama kile insol karena kini ki arbut beta kibut panlai pada sok pan pengkram raja lo jong presiden iya mau bersedia hukum kini maksudnya ngaku mana jumut ya kini ki arbut pada ke parti nama haba ki job nak ke parti SHPP shua bagi kerjaan ya ke NPP kidat kamman yo ya ke sithi la ke konsan nak ke parti lara kini ke konsan ke parti kembali ke parti SHPP galadap padwen ya ke sithi bat kerjaan ke NPP lara kini kerjaan judor ni dan kamman bagi bagi resign dan yang baik kita Tuan bagi saja bagi wipap nama kene ke anti defection law kade batai kami kini ke argot shua bagi tuan ke sarkar kide ban resign shua bat lara kila resign ngin perja khongang kata kene ke jingdawa nak kerja jok pai ba nakuan kerpa di pik parari nilai semi karai benar bersiap antai po mulai politik ni bana kalian zongi kisah balang ke pedalang hakini ke kanuhun ngin persang karbala lalu karbala bagi ngilai dharna yang jokiru ngilai sampai yang menjadi yang dharna yang mama terus hayu masa kelar wajib kina kerja juba saklar dan bertarasan banapo marchen road kide ban laj persutho yang bahi yang kejoki lara ke persutho imat kale pali jogi kisang balang ban penira ke bawah Kini kisah malang kita persir pada kini political party jono ni kisah keman bapak person perlu ini kita ki nom kerja lade kita ki political wing dan political party lalu jangan bagi dia ki political party lalu ki political wing hak per election ni labi syakmat pan penderam ya pi ko pak person nama dia perkara pilih orang ba ada berfikiran pak pikiran kum utau kena bagaimana mata orang ba baju keren baik nak kepor sekepor ya kisan halang ada hadu mentah ni sekalian bagi palba kita dan hasra jadi kisan halang kadai nak kadai ke sisa kisan halang ni kita sebut nama penjuang kecikiran cuma kumasa jango ni kita letih ba kini ke arut kita panuan painok salih kumulkun sarap auria kadang ma dubi tangba pide panuan pai klo salih namal larapi man pai kum kipalba kibere kibye kipa ngin sempat ya pi wala ni la sempat perso ba upal ba berkisan bala kini basriu harai nyetre bersempat ni ala ya pi antai kelak ke pembunuh kepor kadang don yapi hadun dia terik kadang don kepor hadun dia terik kita ngalah di wan pai lem gupta dia terik kat sabtai nila sat nila pita natranya pedang jari kipai ba amdan show basul tena di KPP kipai ba amarufai kwa basul bagi banwan sencar dan borsa cepat hagar ke priu new trap ke jari kami jadi kalau pergi kita kisan ya kita berraja ka apa Lok Sabha apa Raja Sabha ya ke uniform civil code kabalong katak ucima ya ke cala ke juni kain pergi kalau bangsa kata public Islam san Islam kalau bagi Allah
sap ke Pampang ke Pengiwi kan no ke cik sansat ikut perkiraan li nak tak tahu kom kita dalam sang halang ni dua tiang ni dua dem pan yui ya kini di syak kelah hala ke jom parani laradum Jibril ke mana bar yin dah siutan hari badang di Jibril lejong kan no ke dung ni cik sulap ke jongi Yusuf sang siapa yui bagi ke arwah kita pertak ijat penwiu hak tu keporkan bas election kita aru nila pelim ke high level jaga NPP hari mentai lagi keyboard panlet pada snok ti betega high level nama kacing kuar haspa ka jongki ye peranjur ya kini masih lewat jawai wamale Menin mestapวันนี้มึงbelum bikin. Agapor pergi lai siang jomba lakamen remboi. วันนี้hamun pram belum bikin. Kidang dan lai pawai pun. Hadian tang por meski. Semua tuan beh newan wan. Kumbong usaleng. Wong ong bandai sabah tang tip poi sepai kana jomdo. Dan mentapot so independen. Pai ba ngahapan keren mengkot. Nomor balik pun kiban keren. Henry tanggawai kabut pan ong epi. Ngidawai ke sorkar ke bakhoy. Dainam daina. Ngidawai ke sorkar klaim ke NPP. Dainam daina. Kata-kata. Nakhwat nakhwat kerpat kini ke arwut, ki laingot dan jiksa. Buat untuk pajak nanti na time border na jernam. Namar balik ke isu jom ke border ke isu ke pemerintah. Himanta Biswa Sarma upala rai kini ki MLA sego hati upala set iki po ke hotel upala wan korba di kam ki jongi hakani gari ke jongi manta uap seban kini ban klun ye ki caka ke jongi hante poda lar ke NPP ke yo biang man seng lar ke NPP ke yo biang ban wan kabor kila pendep be ke MOU ka kies kadon po Supreme Court mata kadon High Court Henry lalu kita ada kabur, lalu pai ba umyan, lalu pai ba soto, ya kacing lah kawan mata nak po asam, kacing ya kalong ba, sangka no, ngilong kimarau hari macam. Dan nomor kata kadang kerpa di bapin, ada kawai kasor, begini kita dapat jangka NPP, kita dapat jangka HSPDP, kita iban one five yang, dainam, bagi pedang kita kacing mah. Dalam kunta ni hapan ayu bi sempat. Mana ni nasi megarai bangin ni paiba kamtam bandai segi bahaya bahasan di jongki bangin ya keren kamtam bat itu ki badai naga konstituensi mau parasan pada konstituensi mau selut bangin lagi keren iki dah kacing sotu ban pen sotu iki bakal di kamdai kelenti tangi bahampat i hakam politics lapoi haka serkelah tangi pagi tempat soto tangkat jinglong nong mikmat ning jinglong nong tawan lakalano udila ndai legislator manta pai pa ai ke jingkersan ke jongpi ai ke jingkersan ke jongpi nami keren ni kita sur ke jingi in keren ni kita sur ka bagi ken bagi ni nong elam jo jai penriu berkapor kan don ni dainam daina Amar kata-kata orang karpa di pi, ngin long ro ki bacai-cai, mlong ban sim ke anya keti lo jong, andai kum ka hok, haka sensar pa ya, ngila ban penpau, ya ka cing pitar, ya ka cing sosi, bat ya ka cing bomban ya ka jongi, ya ka ni cing le joki. Dainam daina. Kubule sipon, nang yai kersan nomor beli program nadu mata kesini lasang gani, kadi ban ya nomor beli nyau tarik kilong ban sma, ya kata sorka ukon rat sama. Ya kali ingin penpau pengeman, ngeman. No. Paipa saya sisen ong. No NPP. No NPP. Bagawai kesor kapan ni nang ni kali kesor jauh paipa. Beli, nang ini paipa bro. Saya lom hak ni kesi hadu kan ni. Kadai gay ketau ba, kalon ba. Ni kam sa pendiek so, hal tahu dah pendiek
bagi ang yang kita diambil bertinwan pai yang lo sya kata kalenti kapadai berkalenti kabala berpenem yang jadi beliau tinggi nama hati kisan sembada milada ngam seluruh santai kenapa saya diambil tindang dia yang sasan sem dengan hakam dia berpai bangong itu mengi kisan balang lo mak yang perta mak yang dawaso itu nama balai rasen syakon buat alake nanu ko hati tu kilian lo cuban keran pulai akan disorkan kepada dak lalai yakun yang kilo-kilo didau dicuri jual kita beliau hangno pada piloi bagi pai sak pada cinta lagi pada sorkan kesenap yang kita dijinda wajib pada curi sorkan kepada menteri sorkan kepada kulit pada sorkan kepada tepek tangkumlo panggil bil jadi kamto sudah tuan yang di high level menumpau kemat begitu kemat balai disapru kita di high level nadian kenang gay kepisah kebikin penyat mati ban kerana kapsai all the illegal activities are performing by the MNDA government only ini kesan sem di balada antan menurut ya to politician to sarkar to presiden wajib handle kala yang tak beliau bertungi wajib penolong syur yang kini kecara tungi pun kita kejaga kepada penyiap seperti yang kita kiyau jadi priet ni kita dikam seperti kita arai dembang penyiap lah yang kecara penyiap ni tinggi anto penyiap ni kiki balapai tak tahu ko tinggi ahmad balapet sompapan wan pai lo yang penyiap kurang ni kita tetap percaya dunia kita kuat siang orang dengan gambar siang lada pikan sisa kata kementerian dapat pikir pindah lo yang kecil syarjong pat-pat tang kini kikitian amdal ni ibang kublai si buan kublai si hajar lo